Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no da di tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyon papagayam. Sakbay na, kablawan tayo man dal Leonida Bagalya ti Alilem. Kablawan mat ni Roger Erial, dagiti gagayem na trabahador ti Maysa Resort. Ngem santay na kamatan tinagan ti resort, ta komersyal awal. Ken kada kayo amin ang subscribers ken supporters ti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Ken amin na vlogs ti Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapaulwan. Agmanwak lang lusot. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ay, datay man dito opisina. Ala kas hindi. Nagladaw ka si Mreg. Agung-unget ni ma'am. Nalakalaang dayta. Awan ti parikot. Anya? Wanuli. Kita ama, mapanak iti ayan ni Ninang. Na, naglastugan. Iparparamag na aninang na ni Boss Ruby. Sana mo taninang iti kasarong na bunyag. Apay nga ro daninang kunkunana. Ninang na lang mo diti konfirmasyon. Nakalaslastok. Agkarala daw. Nalaingbat ni Sinday. Agmano lang lusot. Ha? Naungtan ka niya. Anya aga po nga ungtanak ni Ninang. Ninang kalaan ninang. Saan mo mataninang iti kasarwan no bunyag? Kumpirmasyon lang matiga po na anagbalin aninang mo ako nam. Oray basta Ninang ko. Mat kami muli. Ninang nangarod mo. Agmano lang lusot. Sasawamot kay ko sa luyot. Nya, di na man birbir nga sa iti kasta si Kasinday. Si Jack Tupay tangibat mo. Unay daytan ka ka. Rabrabi ensinday. Dayta pala silpaw ti sapsaparam. Napuyatan kan. Agar arami da nga rod iti reels ko, tatang. Oray maladawakton nga grieng. Abangan mo'y pagarup mo Sabado inton bigat. Biyernes pa lang inton bigat. Ta Huwebes ita. Amok, tatang. Apay nga raw ako na mamaladaw ka bumangaw. Okay laang mat. Anya ti okay nga magbagam. Okay laang amaladawak, tatang. Apay saan na striktaw dahi busmaw. Na-stricto iti sabali. Ngam no siya, saan? Nay, mangidumdo mga rod ano kasta. Si kaaya ti paborito na. Unangat Pag kunaamay asika ti paborito na. No adda discrepancy, kas ko may ti absent, wanula daw, okay lang. Okay kanya na. Wan, tatang. Ano ya?
Agmano akla ang lusutan. Oray daytan kaka. Sindi anak, bumangon kan taldaway. Ada trabaho. Makaturturog ak pala ang tatang. Nagpuyat kan tumat ako nak. Nangarawin ak nga rod iti reels ko. Saan ako na makaturog? Inisturbo yung mat ngamin titurog ko. Kat no alas city immediate. Mangan ka pa'y, agligos ka pa'y, agrubat kan tupay. Anyan to ti orasan. Alas 10 ton no makastrik ka. Unay mo daytan tatang. Kan may sa awan ti parikot iti dayta kunakmanan. Agmano aklaan lusot. Oray daytan. Nay, apa deta nagjak kila mula. Pangipanam, Iji opisina tatang. i-display mi jay. Itad ko akin ni boss. Anya, kat no nangina dayta. Isungarod ti pangay ayok mat. Nadyayan ati itad mo. Tauray 5 apasaw ti itad mo. Unay mo daytan tatang. Dayjay kas laruot. Pagan ano na ngay mat. Nadya nga raw. Wano saan ituguta mo ni tibagas ti kamote di tata adumay. Tila may tuduyo ko ni bagbagayo nga wan serbina. Unay mo daytan tatang. My goodness! Anya tararamidan da gijatat tao. Absent da ka di? Late na lang siguro, ma'am. Asino da gitiawan? Damarian kan Cindy, ma'am. Agkarala daw ni Cindy. Ha? Apaya di yung ibagbaga. Kunami ano amoyo, ma'am, ta makitkita yung may. Jak mo agasta kanayon. Kanayo na, ma'am. Dil-dilawan mi nga road. Ngam, kwakano may. Anya dayta akwa. Agmano ka no lang, lusot. Anya? Sana mabalinti kasta. Ala, nagladaw kasi hindi. Wala na takaladaw mo, no? Agungot ni mama, yun. Relax. Danag yun aya. Mapan ka kano iti opisina ni ma'am, apama na makasangpet ka. Mapan ka agmanaw este, kasarita na ka kanaw. Makaangot launay. Apay aya, tamadanagan kayo. Sa anak to, paya madanagan. Na 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 Na, na 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 na. naglastugay. Awa na pulos dadanagan na. Nang namnamang kami ni Timano. Agmano lang, lusot. Ha? Ninang, ay say ma'am. Paborito yung timasetasan niya. Dahito yung nagmayat. Wow! Nagmayat ngagpaiso dayta. Mano, tabayadak. Para kada kayo dayto, ma'am. Kaano pa mo ta nagpabayadak? Basta da kayo. Automatic, ma'am. Nangina na kita klase ti masetas. Nagpipintas kan nagdakkel. Isungarod analadawak ta, pinilik tay kanginaan a masetas mi kan kapintasan. Katno, daytoy kat sagtutufay, ma'am. Amok anangina dayta. Ay, idisok dito yun, ma'am. Ta agmano akpay gayam. Sana naraskan ngagmano ka. Tani, nagigam ka iti masetas. Nagalkoholak mat, ma'am. Sana na masapul dayta ang mano-mano. O sige, ma'am. Ingkan nitayan dagiti katrabahuam.
kat agsarita ta inton panagaawid. Ni mamut, saan ko apabayadan daytoy? Sana day ti pagsaritaan ta inton malam. Napatag abanag. Naungtan ka niya, Cindy. Nagkuna, siya pa'y. Kasta unay ti pungtot ni mamitay awan ka pa'y. Itay awanak. Ngam itay adda akon. Awanan day ta apungtot. Kasta, Wan, siguro nagmano ka niya. saan? Ni, apay nga Nagrugit ti ima ka nagigamit ti mula. Kasta ka di. Wan, Saan ka nagmano hunam? O di naungtan ka nga raw. saan mat? Naungtan na siguro. Adda ngamin inpasabat ko ang nakapimpintas a masetas. Nginginaan a masetas. Ah, unay day tam Cindy. Sakto ba naman tiyaglangan, ano mala daw? Saan matultulado ni Cindy ta poskol na jay? Sana tagmano akpat ka ni ma'am. Apay ninang mumay. Alakto pala nga ninang may tikasar ka ni Marlene. Anya, No tiyempo ti trabaho. Saan kayong agi-istorya? Ah? Taktak day tang araramidin nyo. Concentrate with your work. yes ma'am, yes. Pinmanawan ni ma'am. Agpupudot may. Wala tabanan nala daw itag sapa. Ni matla Cindy ti agkarala daw. Wala raw. Nakarotila daw diya babae. Makita mo ti time card na. Nawalakit di ti binili na ang mga pansi ti time card na. Makita ija ti nagado ala daw na. Oh, mano lang. Mapunas namin na diyan. Ha? O naydaytan ka ka. Anya nga tatibagan ni Ma'am Kanyak inton pa nag-aawid. Amukon. Siguro, ibagana akadwag iti coffee shop ang mapanagmerienda. Sana dakas. Pasino ti imaginam, Cindy? Tumangad-tangad ka no misem-isem ka may. Mapan kami nga nagmerienda kin ni Ma'am inton malam. Himbag man, sana all. Talaga. Kay kayat na kanya. Siyempre mo't anak iti kompirmasyon ko naman. Naggasat kamutan, Cindy. Nagasarap to ba agbalin tumot na naninang ko ni ma'am. Agraraman ka mo. Aman, kasaritak ton panag-aaway. Tala kaninang may ka ni Marlene. Hulay daytan. Nagaawid dan ninang. Anya ka diti bagayo kanya. Sana kon nga awagan ni tininang. Tasyak ti kababain. Ha? Ay, sige ninang. Mamlatan tiyawag ko kada kayo. Kumbang la nga kasta. Ta opisina tayan tayo. Kadyak kayat nga damasasa o ti tao kanyak asaan na nasayaat. Ma'am? Kababain, tinamuak. Anya ka di tinaamuan nyo, ma'am? Imbabain nakmat gayam, Cindy. Ha? Saan mo't ma'am? Kanayon kagaya malit. Kat nakapres-pres ko kakanupay amaladaw. Awan dadanagam apulos. Ngamen, ibagbagam kano, amanulaeng kat lusot kan. Ha? Ma'am, angaw ko laeng mo't kadakwada day jay. Angaw ama kadadaol iti pada matao. Na ipababa ti dayaw ko gapuken ka. Agasem, ibagadan nga unfair ti tratok. Ken lalagayanak kano, gapuken ka. Ma'am? Dinadaol mo ti dayaw ko, Cindy. Sa anak, alalagayan ken unfair. Sana ga po, tapag pagustuak, tanyaman nga ited mo.
Ipasindayag mo muta na paborito ka. Awan kanyak dagita a paborito kas kada mano-mano. Ado ti maalak dita, ada saya at ng empleyado. Sorry, ma'am. Nakadaanon sa pa yan, iti upper management, ti kastangay palpalastog mo kadagiti empleyado. I want to cut this once and for all. You may leave. Submit your resignation tomorrow. Unay mo't daytan, ma'am. Pinanawan na kun. Iyawid mo day tamasetas mo, tamakagatangak iti ado akakasta. Unay mo daytan, ma'am. Nagliday kamot asimang pait, anak. Kan ara ko pumat na tamasetas ako na mga sagot mo kanibus mo. Awanan, tatang. Asinaw tinaawan. Awanan, ti trabaho. Nasisanti akong. Anya? Nagmanmano kamot. Apay ngay? Kan agit itad ka pa iti agkakapinta sa masetas kas katag kakangina kanibus mo. Un nga rod, tatang. Kamutil ako man tintud ko kada piyas. Una ko anya? Awan pa'y serbi tinagadon apa nagmanmanok kan kuana. Trabaho laeng anak. Walang personalan. Agkaralanaw kan agkarabsent kamot kamay. Asino nga iti pabasulam? Kapoy ka naliwayam tinagmanaw isasaan kan anakalusot. Unay daytan. Sindi pagayam, ubing kapay, ado pa ti mastercam apagtrabahuan. Angam ne, ikatemon, ti kina-irresponsablem iti trabaho, kan ti kinasipsip mo, dagas ti kasta nga aramin. Saan ka nga umasenso no kasta? Agbalbaliw kan? Kabalam na ita. Amin na tao, ket adda pagbintutan na, ken adda pagbalbaliwan na. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapaulwan. Agmanwak lang, luso. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ipanang tarabay.